Hello, good morning po sa lahat sa nandito. Ma'am, Pamela Denise, Miss A, Ma'am Ann, you much. Hi, Sir Regimore, Ma'am G, thank you, Ma'am. Sorry, Ma'am. So, again, hindi ako active si Man. Wala po ay signal ko yung Ma'am. Ay, Diyos ko, until now, ang PLDT nga ginahulat ko wala hapon. Ay, ambot. Do'y pull out ko na lang ang unit nila. Ibalik nila akong kwarta. Nabayad ko pala ma'am sang Tuesday pa. Na-install sila sa Domingo, 1 week na buwas. Until now, hindi pa activate ang akong linya. Diyos ko miyo, ano nga klase service yun eh. Iba niya ga-enjoy na. Ako niya ay nga. Ay, wala. Skype, ma'am. May nagsulod rin ma'am, PLDT Globe. Ang Globe hindi pa yagid, ano kasi, sige pa sila, ano bala, linya. Ang Sky, I mean, ang PLDT ang nauna, nag-apply ako. Bot lang, kaulog tasan, kasi yan ma'am ya. Kaya mo na ginahulat kahapon, naghabal nga makadto di sa bunga adlaw. Kaya alas 12 na, dugay-dugay, wag hapon. So, kung kung di pag nila pag i-activate ang akong linya, in challenge ko gani sila pag hindi pa ma-activate sa mga adlaw, ibalik nyo kwarta ko, ipa-pull out ko nyo unit, natakan ko makapoy maghulat. Hello, Chang Ami Vlog. Thank you. Good morning. Sila nga, gapa ko no sila makadto diri. Hala, Ma'am G, nahuyawan ako sa imo. Wala kita ko padala-padala, Ma'am G. Thank you, kid. Nahuya ko, Ma'am G, sa imo pambayad sa internet. Diyos ko, Mio. Ay, ang pisonet di ma'am sa tuubang ko, nagaano man siya, nang hindi bala ka connect kay nagayo ko no IP address. Diyos ko ang dito ya sa babaw sa plaza, hindi na diya kalabot sa ako ng ang ilang signal. Kaya mo to, siling ko, hulat-hulat na lagi ko ya PLDT, nga mag-activate ya. Amo pa ni, pag itagaan ko nila ya stress bala. Kaya ang salesman, way pa ka-reply kay nagligad kagapon pangateksanay ang amon. Kaya hambalya subong ko nung adlaw kay inaaga pang hulat ko. Ay ambot, do nami bala mamuyayaw bala Ma'am G daw magwa ko sa panet ko
Imagine pala Ma'am G, gin-installan ko nila Sunday. Pagkatapos, ma'am, bayad ka kay para ma-activate after 5 hours. So, Sunday, wala man sila opisina. Tapos, ano na, Tuesday na, kay ginulat-hulat ko man ng ilang message. May ang account number. So, nagpadala sila Monday na sang hapon. Hapon na, wala ko kapadala sa GCash. Pagkatapos, Tuesday na, mga 9 o'clock, aga pa, nagpadala na. Hulat-hulat ko yaya pagka Tuesday sa gabi, pag abot ko nga activated na, wala gihapon. Hasta karon. Ano 5 hours? Pilaron ka oras, pilaron ka adlaw, ma 1 week na buwas. Ay, ambot ng maan siya na. Tikat tsaga-tsaga lang ko dahil pisonet, mayo lang kayang diri nga pisonet sa tubang ko, okay man. Pero kung kis ay hindi gidya kapin pa lain lain chimpo. Ay, okay, ma'am. Oo. Okay, ma'am G. Thank you, gida, ma'am. Halong. Ay, okay, ma'am. Tatlo. Oo. Thank you so much, ma'am G. No, hindi ako, ma'am G. Larong kadlaw, hindi ako yabalaya, hindi ako yabalaya active. Food and travel with Jeno. Thank you so much. Nelda Villaflor. Thank you. Thank you so much, Ma'am. Food Travel with Jeno. Thank you so much. Hello, Sir Max Pianis. Thank you. I will visit your channel after this. Thank you, Ma'am Chi. Bay pa tani ma-materialize lang subong adlaw pa. May nagkatuli ka ina, hindi ang nag-install sang Sunday. Tigin pa-check ko. Sige ay ma'am, wala pagid man gali kaya internet, hindi pa ya activated. Sa i-report ni sa office, sambalya. Pabay pa karon lang matiga yun man until lahas sa hapon. Hi, MR Vlog. Thank you so much. Good morning.
Thank you so much, Sir MR Vlog. Thank you, thank you. Bisitahan ko mamaya channel mo, sir, ha. Nag-iisa na kasi yung phone ko. Hindi ako makapagbakas. Mamaya, sir, ha. Promise. Ah, sorry. Sorry, you are in Indian National. Sir MR Vlog, thank you so much. I will visit your channel later. Hi, Killer Luwang. Thank you so much, sir. Hello, our respected host. Nice to meet you. Oh, wow, respected. Thank you so much. Hi, Ma'am Travel Vlog. Ma'am Liz, thank you. Ay, okay, ma'am. Salamat, ma'am. Halong. Halong, Ma'am G. Okay, I will support your channel, Sir Kilwang. Sir Killer Luwang, are you a Filipino or what is your nationality? Hi, MBS, Dali New Vlog. Good morning.
I'm okay, Ma'am MBS Daily. How are you today? I am from UAE. Okay. Are you a Filipina, Ma'am MBS? Mama Cow Vlog, thank you so much. Okay. Ma'am MBS Daily, thank you so much. Okay. Thank you so much. MBS. I will visit your channel later. My husband is a former OFW and he had working with the UAE government uh, since 2004 pa. Naglakad ka sa Abu Dhabi. Since 2004, ha? 1999. 1999 to 2008. 1999 up to 2001, Dubai, Sharjah. 2002, 2008. And then, he had working at ano gali pa? Sa airport? Abu Dhabi International Airport since 2002 up to 2008. Duty free. At duty free. Ma'am MBS, thank you so much. You are from Abu Dhabi Al Zahia City pa? Kapit lang na sa Sharjah. Ang Al Zahia City. Ha? Layo sa Abu Dhabi. Pero part sa Gyapon sa Abu Dhabi. Layo na sa Dubai. Ha? Oo. Al Zahia City. Hindi, Abu Dhabi daw. Abu Dhabi. Okay. From Abu Dhabi, from capital city of Abu Dhabi, how many hours travel up to your city, ma'am? Hello, Ma'am Dayalin. Ma'am Lynn. Thank you so much, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, task gid ko ba? PLDT ko until now, di pa activated.
Gusto ko na mangaway, Ma'am Lynn. PLDT, asa ka na? Ay, bye-bye, Sir MR Vlog. Thank you so much. Later, I will visit your channel. Promise. This is your main channel, Sir MR Vlog. Wow, everything done, dear host. Thank you so much, Miss Sir MR Vlog. Sir MR Vlog, thank you so much. Okay, your channel. Okay, this is your main channel. Okay, take care, sir. Bye-bye po, Miss Sir MR Vlog. Diba, sa trupa, no? Ano? Ipis mo lang ko.
Hello, Boots B. Boss Bell. Bell Mix TV. Salamat. Ma'am Jean, TV Mix. Thank you. Ilang yun, Boss B? Alam ko naman busy kayo, ma'am eh. Hi, antay ako ng antay sa Pilited. Ako, Diyos ko. Ang iba na-enjoy na. Ako nga. Hanggang ngayon, nga pa rin. Sa monthly plan nila. Advance na. Until now, hindi pa activated. Okay lang, ma'am. Okay lang, Boss B, ah. Heartlit. Okay lang yun. Sabi ni Ma'am Ann, 6 hours daw ako ngayon. So, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Hanggang 5:30 ako, Boss B. Bren Aidan, Boss B, thank you. Boss B, Billy Clover, thank you. Lumabas na ang mga agad ni Boss B. Kinakantahan ko lang, Boss. Ilang araw na, di pa activated. Hay, naku. Oh, patrol ko pa, oh. Pinsan ka rin nasaw. Million in the house. Thank you so much. Thank you for trusting me. Hello, Miss Tibilia. Thank you. Thank you for dropping by, Miss Tibelia. Bensusus, Busby, ayan na, lumabas na. Lumabas ng alagad ni Busby. Love ko profile mo, Busby, dog. May tatlo akong ano dito, dogs. Ang kulit-kulit. Ayan. Lumabas sa kulungan at doon na sa palayan. Naglalaro. Bell supports! Ala! Ayan na! Lumabas na yung mga alagad ni Boss B. Dami na. Skyler, Boss B, ayun na sila, ang dami na. Maraming salamat, Igat.
Igat daw. Hanggang ngayon, may igat pa rin, Boss B. Balik ko lang po ito, gulbe. Okay, Boss B. Thank you so much. O kami mamaya magluluto po ng laswa. Late na yung ano namin breakfast. 10 o'clock. So late na rin lunch namin.
Ma'am Lisa Vlog. Thank you. Lakay for the channel. Thank you so much. Ma'am Ann, thank you so much, Ma'am Ann.
Ay, ba't sila?